Iyi ni alitubetech, iyi telefone ntisanzwe, iyi telefone irarenze, iyi telefone ifite ubushobozi budasanzwe, iyi telefone irahambaye, ububiko budasanzwe, iyi telefone ifite umuvuduko udasanzwe, iyi telefone ifite kamera idasanzwe, iyi telefone ni urundi rwego. Nitwa Arsene, mbahaye ikaze. Iyi ni alitubetech nk'ibisanzwe. Huawei yashyize ku isoko telefone yayo nshya ifite ubushobozi buhambaye, ifite ubushobozi bwo kwihuta ku buryo budasanzwe, mu buryo busa nko kwihimura kuri Amerika yayifatiye ibihano birimo no kudakoresha porogaramu zayo zimwe na zimwe harimo Android. Telefone ya Huawei yashyize ku isoko Mate 60 Pro Plus. Iyi Mate 60 Pro Plus ije isanga Mate 60 yari isanzweho. Iyi telefone ntisanzwe nkuko twatangiye tubivuga haruguru. Iyi telefone ni igitangaza. Iyi telefone ifite ingufu nyinshi, ifite RAM ya gigabyte 16. Abazi ibintu by'ikoranabuhanga murabyumva neza cyane. RAM ya gigabyte 16 bivuze ko iyi telefone ifite umuvuduko udasanzwe, ikagira ububiko bungana na gigabyte 512. My friend, iyi telefone ni igitangaza, cyangwa se terabyte imwe. Bivuze ngo iki? Bivuze ko iyi telefone ishobora kubika ibintu bishobora kuba byabikwa na computer, bishobora kuba byabikwa na mashini. Tugiye kureba neza kuri mashini zisohoka ku isoko nshyashya, ni nkeya zigaragara zambaye hard disk ifite terabyte yose. Akenshi dusanga ari gigabyte 500, ariko iyi telefone ifite ububiko bukubye kabiri ubwa computer yambaye gigabyte 500. Iyi telefone yatangiye kugurishwa binyuze ku ikoranabuhanga rya internet, aho abantu batangiye kuyigura mu byiciro bigiye bitandukanye babanje kwishyura amadolari 140. Mate 60 yari isanzwe ku isoko ntifite ubushobozi bungana n'ubw'iyi ngiyi yashyizwe ahagaragara, kuko yo yari ifite RAM ya gigabyte 4, mu gihe iyi ngiyi tubonye ifite gigabyte 16. Ikindi cyihariye kuri iyi telefone rosas, iyi telefone ifite ubushobozi bwo kuba yakohereza ubutumwa bugufi binyuze mu ikoranabuhanga rya satellite ry'Abashinwa rya Beidou ku bantu bari mu gihugu imbere cy'Ubushinwa. Iyi telefone kabisa, iyi telefone ndayigutuye. Iyi telefone ntisanzwe, ufite ayawe kabisa. Iyi telefone yibike Huawei. Hashize igihe Huawei yarafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarabujijwe gukoresha ibikoresho byayo. Ni ukuvuga ngo microchip zikorerwa muri Amerika ntizikifashishwa muri telefone z'Abashinwa. Ari nayo mpamvu Abashinwa basize imbaraga mu gukoresha ibikoresho byabo bwite. Huawei yatangaje ko iyi telefone nshyashya irimo ibikoresho byinshi byakorewe mu Bushinwa. Cyakoze kabisa, uru ruganda ruri mu kazi, uru ruganda ndarugutuye. Iyi telefone iri mu kazi. Ni ukuvuga ngo Huawei yatangaje ibi ivuga ko ibikoresho bikoze iyi telefone yayo nshyashya ibyinshi byakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa kurusha izabanje. Nibura 2/3 by'ibikoresho bikoze iyi telefone byakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa. My friend, Ubushinwa buri kuzamuka nabi cyane. Iyi telefone ya Huawei ni igitangaza. Iyi telefone nkimara gusoma aya makuru nanyarukiye ku gihe.com, mbasha gusoma amakuru kuri ubu bwoko bwa telefone bwashyizwe hanze n'uruganda rwa Huawei. Ndavuga nti cyakoze dore telefone my friend. Iyi telefone ifite umuvuduko kuko twatangiye tubivuga. Iyi telefone irahambaye, iyi telefone irihuta, iyi telefone ifite ububiko ku bwa computer. Iyi telefone RAM giga 16 izikubye 4. Ni ukuvuga ngo iyi telefone ije ikubye 4 ku bushobozi yari isanzwe. Mate 60 Pro ikubye 4 ku bushobozi bwa Mate 60 nk'uko twabibonye haruguru. Iyi telefone yambaye RAM gigabyte 16, ije isanga Mate 60 yari ifite RAM ya gigabyte 4. By'umwihariko tugahita tugaruka kuri storage yayo sasa. Storage ya gigabyte 512, ariko urazumva
storage gigabyte 512. Noneho sasa izo ni nke terabyte imwe, terabyte urayumva, terabyte. Iyi telefone kabisa si ku muvuduko gusa ahubwo no ku bubiko ntisanzwe. My friend, nkimara kugera kuri internet nkabasha gusoma amakuru y'iyi telefone uruganda rwa Huawei rwashyize ku isoko, nahise mvuga nti nakaba mfite ubushobozi telefone nahita nyibikaho. Iyi telefone ni igitangaza. Niba koko aya makuru ibikoresho biyikoze byose ari uko bimeze, iyi telefone ntisanzwe, iyi telefone irarenze, iyi telefone ni igitangaza, iyi telefone ifite ubushobozi budasanzwe. Kabisa. Nyita alitubetech, mwakoze kubana nanjye nk'ibisanzwe, mwabanye nanjye Arsene. Iyi ni alitubetech. Ndagusaba niba uri mushyashya kuri iyi YouTube channel kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nkomeza kubagezaho byinshi bitandukanye, amatutorial ku bijyanye n'ikoranabuhanga, project agiye atandukanye, tukomeze kubana mu biganiro nk'ibi ngibi by'ingenzi. Kora share ku nshuti zawe n'abavandimwe nabo babashe kumenya ubu bwoko bw'itelefone Huawei yashyize hanze. Mwakoze kubana nanjye, ndabashimye.